ako kazi musuzugura, iyo mirimo musuzugura muvuga ngo ibyo ngibyo ni iby'abaturage cyangwa ni ibyo, mumenye ko ari ibintu byinjiza. Bimenye nonaha, umenye ko ibyo bintu byinjiza, usibye no kuvuga ngo wabyikorera wowe ubwawe, bizakuzanira n'amafaranga aturutse hanze. Bakunze mu Rubohero TV, muraho, nizere ko mumeze neza. Ubushize rero ubwo twari kumwe, twari turimo twiga uko waboha agapfukamunwa. Tuboha etape ya mbere, ndababwira ngo tuzagaruka tureba etape ya kabiri ndetse tunagasoza. Nkuko mubizi rero tubagezaho byinshi kandi byiza, ntabwo twacumbikira mu nzira, ahubwo tugomba gukomeza ibikorwa twatangiye. Nagira ngo mbibutse abakunzi bacu, abatari bakora subscribe, mwibuke muyikore kuko ni ikintu cy'ingenzi. Mukore no kunzogera kugira ngo bizajye bigera muri Rubohero TV byose bizajye bibageraho. Ikindi kandi mwibuke gukora share. Ese muhaye abantu ibintu mukabaha ubumenyi, bakabasha nabo kwikorera ikintu cyoroshye kandi gifite umumaro nk'agapfukamunwa. Muri iyi minsi ya none dufite icyorezo cya covid, abantu bose buri wese akeneye agapfukamunwa, ntabwo cyaba ari ikintu cyiza. Erega turi mu isi ntabwo dukorera isi, dukorera ijuru. Iyo rero usangije bagenzi bawe ikintu cy'umumaro nk'icyo, uba ukoreye Imana, kandi iyo ukoreye Imana hari ibihembo. Imana irahimba, hari ubutunzi ugira, ubutunzi bwa butunzi bavuga ngo ntabwo bujya bwangirika. Ijambo riratubwira ngo hari ubutunzi tuba tubitse mu ijuru, ubutunzi butangirika, bwa butunzi umuntu adashobora kwiba. Ubutunzi bwo mu isi umuntu ashobora kubwiba cyangwa se ikindi kintu kikaza kikabwangiza, ariko ubutunzi bwo mu ijuru nta kintu na kimwe gishobora kubwangiza. Iyo turimo dukora share rero, twigisha abantu, tubaha ibintu bifite umumaro, tuba turimo twibikiriza ubutunzi bwacu mu bwami bw'ijuru. Mureka dukorere ijuru kandi tuniteze imbere, duteze imbere n'igihugu cyacu. Turabakunda rero, reka dukurikire turebe uburyo bakoreramo agapfukamunwa etape ya kabiri. Turabakunda, ni mu Rubohero TV. Nk'uko mubizi, iyo turi kuboha agapfukamunwa hari ibintu dukenera nyine ubudodo, ndetse tugakenera ikoroshi, tugakenera n'imakase igihe bibaye ngombwa yuko ukata rwa rudodo rwawe. Twarangirije rero kuri etape ya mbere, murabibona. Uwarebye video ya mbere yarabirebye neza, aza ahantu etape ya mbere yarangiriye. Ngaha aho etape ya mbere yarangiriye, tugiye gukomeza rero dukora etape ya kabiri, turangiza ka gapfukamunwa kacu. Kuri etape ya kabiri rero ubu tugiye gukora agashene. Kugira ngo agapfukamunwa kagukwire neza, ukora agashene k'utuntu 47. Iyo umaze gukora agashene k'utuntu 47 rero, uraza ukagafatisha ku rundi ruhande rw'agapfukamunwa.
murabibona. Iyo umaze kugafatisha rero ubigenza ute? Ufata rwa rudodo rwawe, warangiza ukajya urunyuza, murabona kuno hano hagiye ari hagati na hagati gutya, niho ugenda unyuza rwa rudodo kugira ngo rugufashe kurega ka gapfukamunwa kawe hano gase n'akiyegeranya. Murabibona, iyo urangije rero uragakurura, ugakurura rwa rudodo rwawe, uburyo kiyegeranya, warangiza murabibona ko kagize ya forume y'agapfukamunwa neza. Warangiza narwo rero ukarufunga. Umumaro wa ya makasi ukaba urabonetse. Utu tudodo tuba twasigaye wakase tugasigara kugira ngo udaserereza kagahambuka, ugenda utubohamo hano neza kugira ngo ubone ko agapfukamunwa kawe gafite isuku. Nta mpamvu y'ubudodo bushinitse kandi nta n'impamvu yo kurukata ngo urusesereze kuko rwahambuka.
ubwo rero iyo urangije uruhande rumwe uhita ujya no ku rundi ruhande. Murabibona ukuntu kabaye agapfukamunwa keza. Nguku rero uko umuntu yibohera agapfukamunwa ke kakaba keza, yakambara ukabona nta kibazo, ukabona araberewe, kandi akaba yakoze na ekonomi, yikoreye ibintu atagiye gutanga amafaranga ngo agure agapfukamunwa hanze, yayandi yari gutanga ahubwo akayazigama. Murakoze cyane. Ni Clementine Irakarama ubakunda, ni mu Rubohero TV. Reka mbereke iyo ukambaye ukuntu uba waberewe. Murabibona neza, wambaye agapfukamunwa uberewe kandi kagufubitse neza, nawe icyorezo cyacu ugaca mu bandi, ugaserukana ishema ku bintu wikoreye wowe ubwawe n'intoki zawe, ukoresheje ubudodo, ukoresheje ikoroshi ndetse n'imakasi mu gihe bibaye ngombwa. Turabakunda, naho utaha. Ni mu Rubohero TV tubagezaho ibyiza byinshi. Ni Clementine Irakarama ubakunda kandi ubifuriza ineza y'Imana. Murakoze.